kan kami hatulan, Uwan, nanang, tatang, ada relasyon min kan Manolo. Anya? Wanan kay tibain. Apay at inong panag, nanang. Ada boyfriend mau, ngagdamangam. Apay anak ki boyfriend ka pa iti sa balay, Isinak to ni Jomel, nanang. Kat ni Manolo ti pakiasawaak. Anya? Ay, di awanan baen nga anak ko. Nagbalin mo tan abalang kantais. Ay, si Maun. Ready, Isardeng Maun ti aginaw. Ntan maturaw. Ay, sa anak pa'y makaturog. Maturog kalatan. Bay anak pa'y ditaw. Nabartekan si Mau. Ay, bay anak laag. Kaya't ko ga ipapasti sakit tinakam ko iti anak ta. Gapo iti panagbalin na abalang kantais. Ay, hilakay. Bainak launa kini Jomel. Dumaamuan nati amin, Sedes. Andiyan tula agad ti kunana iti anak ta. Dumaamuan na nga isukat gaya mo ni Katrina jay nakataktak nang ken nakasaysaya at unay atao iti lakay abalaw. Ada umaay lakay. Isardeng mo kumanday ta. Asino day ta? Siyak tata si mo. Umayak man. Nay, ni Jumel lakay. Pastra ka, kaya't ka kasarita. Nakaturog kayo katin, tata. Nana. Ay, mabit lang, Baraw. Umayan. Nay, agin inom kayo matata. Itaman pa'y asinangoy ti arak. Wan Barok. Ta ada problema may kendadab asedes. Anya ti problema yo, tata. Nana. Panggap iti anya ti problema yo, tata. Nana. Bagayo kanyak tabarang makatulong ak. Nakadagdag sa hindi parikot mi ita, Barok. Agsangit kayo matan, tata si mo. Gaputa, babain kami unay kan ka, Barok. Anya ko mati, kabain nyo kanyak, tata. Saan kayo amaawatan? Bakit si Kante mangibaga? Ay, nasaysaya at asikalakay. Anya ti ibagayo kanyak, tata. Nana, anya? Ay, kwa, Barok. Hindi, Katrina. Apay ni Katrina, tata? Ay, ada kaayan-ayat na sa balay. Anya? Saan man nga angawan na kasta, tata? Ay, pudnaw timbagan ni tatam asimaw, Baraw. Nila kay Manulaw. Tinangisukotan ni Katrina kan ka. Saan? Saan? Oh, Jomel. Huwag niya maapay nga arak ti sangsang mo. Jen, Ada ka di problema? nakadagdag sa na problema ti sangsangwa kita. Ay, ano ti parikot mo? Ni Katrina. Insukat na kon kanila kay Manolo. Anya? Di ka man mangrabak iti kasta? Pudno ti ibagbagag.
Tamis mo ada tata si mo, tinang ibaga kanyak. Baknang ni Manolo. Kat no iso ti pakiasawa mairanod kay Tomad. Iso asandak akontraan ti panangayat ko kankwana. Kwarta ka dilaan, tinapatikan ka. Praktikal itan ti panagbiag nanang. Saan mo amayapoy ti ayan-ayat lang dita? Amom kaday na sakit unay tinakam ni Jumel itinamuan na. No kasta? Imbagayon ki ni Jumel iti amin nana? Wine. Nasayaat no kasta. Katsapay la kuma. Tamaawat na tigasat na. Awan nga ruden tinaskan baya pagsaritaan mi. Umdasan day ta. Tap numawas-basan ti relasyon mi. Jumel, gusto na. Nabartikan. Bay anak lang. Diyan. Kaya ko ti makalipat. Jumel. Apay nga inaramid kanyak ni Katrina ti kastoy. Anya tinagkurangak kan ko na. Salud-sodam to kan ko na dayta. Ito agsarita kayo. Talaga kasarita. Damagak kan ko na. No anya tinagkurangak. Kan no adda ginura na kanyak. Apay nga insukat na. Ay. Diyak may po sa panunutan. No apay nagbalin akas jay. Lamdo lang ti mo ka makagapo. Umuna, nasisirap iti kinabaknang nila kay Manolo. May kadwa? Ang mga no ginamdawayan mo nila kay Manolo. Kat awanan ti pagpilyan na no di ti makikasar kan kuana. Naimbag nga aldaw mo, tatasi mo. Tata, kunam kanyak Manolo. Kasnangag mo, tata. Apay ko maatata ti awag mo kanyak. E dinto ta agkataabta. Saan mo kumakontraan ti tata nga awag ko? Tapangdayo ko king kaday ta akasagbalin to manugang mo. Anya? Nubya ko ni Katrina nga anak mo. Kayat ko nga iti kabitan na panawan, agkalay sa kamildon. Saan? Ure saan nyo kayat? No kayat ti balasang nyo, ti makiasawa kanyak. Awan mabalin nyo. Anya? Addan iti gusto nga edad ni Katrina. Kat makapagkasal kami nga uray awan pamalubos siyo anaganag kan kuwana. Dua kami nga imbay ka ni Katrina di titurod nga ayuyang yuy di adwa, Jumel. Apay akadwam day ta alakay nga imay dito'y Katrina. Gaputa kayat ko asaksyan na ti panangibagak nagsinatan. Alipatan akon. Katrina? Manipod ita akan ito. Katput daw kung ti ayat-ayat ta. Apay nga aramidam kanyak ti kastoy. Anya tinagbasulak. Anya tinagkurangak. Awan nagpasulan. Kan awan ti nagkurangam kanya. Anya nga rod ti rason. May salaang ti makagapo. Ti awan kan ka, kat adda kini Manolo. Lawlawagam ko matikayat mo nga ibaga. Anya ti kayat mo nga ibuksilan. Awan kan ka ti kinabak ng asat sa pula. Kat maanas mo, taadda kini Manolo dayta. Kat iso ti pakiasawaan. Anya? Nupay kasta. Agyaman aklaangan iti panagayat mo kanya. Ngam agpatin galaangan dito'y Jumel. Ikinabaknang nila kay Manolo ti makagapo. Itinangayatan ni Katrina kan kuana. Wandiyan. Jak impagarup analakamat gayam ama sisirap iti pirak ni Katrina. Ang amore kas jay. Saan ko latta may waksi ti puso kan riknag. Tinasayaat, lipate mo ni Katrina. Saan lang iso ti babae? Dito'y rabaw ti daga. Iwaras mo lang ti panagkita, may taglawlaw. Masarakam ti maikarilaunay di tapuson.
Di ta nasinaw apa nagayat mo. Nagsakit, Jenna. Narakot na ko tayo. Naimbaglangan. Tada ka mang patpatibkar kanyak. Nuawan ka. Amang ano anyan ti maaramid ko iti bagi. Lalaki ka. Saan ka ngagbalin analupoy? Kasaritag to ni Katrina tagkasar kamin iti kabitan na panawan. Di may sa kadagiti anak kong agtrabaho iya Manila. Iso na iti umawawag. Hello! Nakawag ka man anak ko. Anya? Lukas na. Amomon? Awan, agbayso. Anya? Saan nyo akayat na mga sawak manan? Ha? Saan ni kwag lang kalalmanan na? Saan? Saan ada kayo ti masurot ken mangisuro kanyak? Tadi may paay tiragsak ko. Oray anya ti bagbagam, asawak ni Katrina. Mayat kayo man wino saan? Anya ti kunam, Katrina. Agkasar kayaw kan manulaw. Kasta kang paiso, nanang. Saan mabalay? Mabalin, tatang. Saan may akayat adayjay a Manolo akas manugang? Awan mabalin nyo, no iso ti kayat ko apaki asawaan, tata. Agmauyong kakadain. Nasimbang ti panunot ko, tatang. Amok ti sasawag. Anak, agpanunot ka kumaiti namin ribaw. Sakbay nga agdesisyon ka. Desidido ako, nanang. Talaga ang makiasawa ang kini Manolo. Ay, talaga natanggan ti ulong. Tatang, ulitek manan. Sumaya at tibiyag tayo no jay baknang ti pakiasawaak. Iso asaan kay kumanak kumontra? Anya? Tano ni Jomel ti pakiasawaak. Agpatingga ak tulaan iti bangkag ken taltalon akakaasi a madardarang iti ini. Anya, agkalay sa kay gayam kanila kay Manolo. Wan Jomel, iso nga awatam kumanti kinapudno. Asaan adatateg kagasa? Nagsakit dito yung inaramid mo kanyak, Katrina. Saan kanto ko mga agbabawi? Saan nagtungag babawi? Taamok anaragsakak to ken naging awa iti sidong ni Manolo. Nasisirap ka lang iti kinabaknag na. Naskan ti pa nagpraktikal itang Jomel. Kat sorry, awatem kumanti amin. Lipatan mo ni Katrina. Ibawin mo lang ang tirik namin ti sa bali. Wen, gusto ka. May sabalang kantis kan rupat kwarta ni Katrina. Kat saan amay kari itinasinaw a panagayat mo? Gusto ka, friend. Kasano nga ilalampay ti may sa tao. Arupat kwarta kan di na matakdaran ti Karina. Di adal ka. Nataknang ka tao, Joel? Saan mo aldaalan ti biyag mo? Wapula ang ti awan serbina, babae. Jenna. Sorry, tinaibaga ka. Nga masurunak launay ka ni Katrina. Di na inilala tinapudno nga ayat mo. Wan nga rod. Agyaman na ka. Kasi tinakunak. Naimbaglaang tadda ka amang patpatipgar kanyak. Napatid ka kanyak, Jomel. Nasayaat kamot una at tao. Kat gapoy ti day pagalad kat kinataom. Saan ka narikat nga ayatan? Kahit ka saan, saan na ka narikat nga ayatan ti asino man? Andati ko na, Katrina mahal. Sana kaya dagiti dalakkel mo, ti dumaray ito, iti kalay sa ta. Ay, uwan nga ron, mahal. Bayam latay tano di na kayat. Saan nga isuda ti makalapad, iti panagkalay sa ta. Uwan, masaludsud ko man gayan. Dagiti anak mo.
Umanamong da kam di matlaang kadagiti plano ta? Nagkadkad da. Numabalin kat sanda na kaya ta mga sawag manan ngam. Saan nga isod at mag-isuro kanya? Tikat kaaduda amang ublag iti relasyon ta. Hawan nga rod. Mababainak pa'y kat ng daduma. Takon ko na kinayat ka kano. Kapulang iti kinabak ng mo. Oh, saan ka di akas ta? Ha? Ay, ang hawang ka lang. Amok nga inayat na. Gapo tamariknam ngay ayating kaunay. Adong dungun kaunay, Katrina. Oh, naragsak ka kadimot lang, mahal. launay. Kaya't ko, madaan ta adago si anak. Aniha? Kahit ko ti magibati iti pakalaglag ipamtukan niya tumpalbiyag. Anya ka di da ito ngay bagbagam. Kaslamat na mapukaw kanto. Sana maliklikan day tagsipod ta na tayo nga nakon. Kaya't tayo manuno saan dumtang ti sisinay ti day ti abiyag. Saan ko kaya tapagsaritaan day ta Manolo, mahal? Sige. Tigid di panaghani munday di bagyo ti sa ganahan ta. Kaya't ko ang naragsak, ken nakalalagip dagiti tunggal kanito ta. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Anya itati planong Jomer. Tanakikalay ni Katrina kanila kay Manolo. Saan pa ilaw na yan orno si panunot ko, Jenna? Ngam, adanay kadang ko. Anya dayta? Gusto ka. Apay kit din nadadaalag ti biyag ko. Gapulang iti rupat kwarta kan balangkantis a babae. Wanmat, kas na isulangan ti babae no atang pailaan. Aklunat. Nagbalinak abulsak iti naunday a panawan. Kat, anya ti kaya't masawa nita. Nagpaituraya kitirik na kan panunot ko. Nilang Katrina tinakitak. Tinakaiturungan ti matang ko. Idinto ta, adapay gayam sa bali amas na saysaya at gumiso. Anya ka diti sasawa mon. Maikawak ka dagitang ibagbagama. Maawatam to ti kayat ko asawan, Jenna. Saan ko akayat? Ako na ang tidakdakamate ka tao. Apanakip butas ko laang. Wano, aramatag tapno malipatak tinasaam. Ngayon pa'y kanyak ni Katrina. Anya? Ipamay sakit din nga si Kaswan ti organic farm ko. Dito iti pangibukbuka kiti panawan. Kabayatan ti pananglipat ko kan Katrina. Gusto ka. Katibagam lang na damay tulong ko. Talaga adakal ti maitulong mo, Jenna. Kat ulit tagtagyaman kan ka. Tapulos adinak pinanawan. Kumusta ka, Katrina? Nasayaat kami mat nga gasawa, Jenna. Kat ni Jomer, kumusta mat? Ay, manmanon nga da ije balay na. Sa dinon di paggiginan nan. Tako na maaman-mano nga da iti balay da. Sipod in kula, Simon. Ije latan organic farm na ti ayan na. Talaga ang nagagat ni Jomel. Di nang tumaartapan ti kinabak ng ni Manolo nga asawa. Nagdakalan ti nagbaliwa, mga Katrina. Saan ka nakastay sigo di diyan napakumbaba ngam amok? Talaga nga ado ti pagbaliwan ti tao. Nang runa no da amin kenkwana, Jenna. Nang runa ti kinabak nang. Katrina, mahal, sa dinutayan mo. Apay, anya man ang ti ibagam? No sumang petak, sa batin nakmadang. Tay talat pagalistuan. Kaputay ayat ang kaunay.
sa anak nga mamati. Nanene. Apay madrasan. Itakadipay ti palang iba gamit ti kasta. Idinto ta agasawatan. Agasawatan? Di mo pa'y tinumpal dagiti karim kanyak. Awan pa'y pulos na ipanagad mo kanyak kadagiti kinabaknang mo. Makatawanan din na palabas, ipod nagkasarta. Di kagdanag. Hinton bigatrog yan tan nga si Kaswan dagita bambanag. Paisagana kita abogado. Adviso? Ay, agyaman ak Manolo. Talagang ay ayatan nagkaya. Sige, ibabayo amin ng dagiti landok, kada semento. Tabarang no, marugyan ton no bigat, ipatakder ko adak kalabalay. Ngara pa ap mi idi, kin Katrina. Jumel, Ha? Jenna? talaga gaya mga ipapaisum ti ko ng kanyak ang mga ipatakder kay titakkel abalay dito iturod. Ngayo yung hindi kini Katrina. Wana? Oh, dakkel kwarta ti pagastos mo tita. Saan mo ta paglastog, Jenna? Ngam dakkel matan ti ornong ko iti bangko. Ah, wan. Mamati ak. Tadanda nilinawas sa mapan kaagi bangko. Ado nga minan ti paglaklak kom kadagiti apit mo di organic farm mo. Sa bali lang dagiti dingwan. Kasi ti baboy dyan daduma pa eh. Kastano adara pa optimize sa tao, Jenna. Asino nga iti pangisagutam ti teta. Kat, awan mata ni Katrina. Jenna, no adda na po ka, adda may sukat. Oo, nagkasatan. Asino day jay? Ang tirigat na. Saan na pa yung amo da ito eh. Anya tikahan mo asawan. Saan mo pa'y anay bagakan kwa na tirik na? Ngam ibagbagamon nga isagot mo kan kwa na? Uwan. Mabali na mamon no asino tinagasat, Jumel? Kaya't mo amamuan? Oh, syempre, no may talit mo kanya. Sikat ibagbagak, Jenna. Anya? Siyak? Kalpasan na nagmaumaw ti ayat ko kan Katrina. Si kamat itan, ti pangisagutak iti awan kasping na apanagayat, Jenna. I love you. Ay, si Maulak ay. Deh, payakas taunay daras mo ay masidag kanyak. Ay na. Nagdakkel ti bimaknangan ni Jumail. Nagdakkel ti patpatakderen da abalay na. Ijayan ti turod nga ayuyang da iday kini Katrina. Ay, amok. Ken nakadado pa yan dagiti matulturungan ni Jumel. Babaan iti panagpapautang na iti kwarta. Ay, isut kababaan ti panagpaporsyento na iti kwarta lakay. Ay, no saan ka no akabaulan di imutang ti agbayad iti porsyento na. Uray jay lakanulatan bagi nawin nugatad nga inutang na ti sublina. Ay, Wayne. Iso nga ro da makatulong ako nak. Ket no makita namet talaga amarigrigat unay tay taon. Ay, saan na pa'y napaporsintuan ti pautang na. Ay, nakasaysaya at unay at tao ni Jumel lakay. Awan makunakken kwa na malaksid iti kinasayaat na. Ken nagadaw ti taraken na iti farm na. Wayne, kan adaw ti tao na ako naman. Wayne, ket masulduan da amin. Iso ang makatulong pa'y kadagiti kalugaran tayo nga awan trabaho na. Oh, Jumel, agmerienda ka pa'y. Ay, thank you. Nagsingpat lakit din to sweetheart ko. Siyempre mo ta. Agyaman akyan ka, ha? Gapukan ka. Daras ang naglunit ti sugat to'y puso. Gapu iti panang sugat ni Katrina. Ay, kung nagtalinad ka na bulset, adi mo makita ti sabaling akayaw iti aglawlaw mo. Kinapudno na agpada kayo ana si Dagtarik na. Mas pinilik ni Katrina. Tateam mo, agtali na itirik na kanya. Ngam. Naglakaan nagmaumaw ti ayat na. Kan naglakaan na pura iti silang tipira.
Jumel, Ket ita. Saanin nga agsakit tinakam ko itinapasamak kada kami. Mas agyaman na kit di. Tada ka. Ana magrosing manan iti ayat dito'y puso. ay ayaten ka met Jumel. Kati ka rin. Kukom ti puso kaginggat mauyos ti anges ko. Kasta akmat Jena. Ket apaman amalpas ti mapatpatak darabalay ta. Agkasartan adagos. Oh, nuan niya ti karikeng kagetong pala, Katrina, mahal. Agyaman nak Manolo, mahal. Ay, ateng kaunay. So nga ramide kamin nga mo kapag nagsakam. Agyaman nak manan. Sige, patarayin pa nga tilugan ta. Magagaran ako na makadanan iti ayan ti abogado. Sige, no isot ko na. Dayta. At danton may pagpanakkel ko kinabaknang ko. Apaman amay nagan kanya ti daduma kinabaknang mo, Manolo, mahal. Wan, iso nga. At trak masabat takat. Ipawin at madibilak. Simo, ti anak ta. Apay, anyat napasamakin Katrina. Nadisgrasya na kanugin ni Manulaw. Anya? Imaimpadamag di karuba na. Ay, nasimo, dadakan kanwi di ospital. Mapantangarod kita, dapat kay ambun ta, no anya talaga tinapasamak. Jumel, aday padama ko kan ka. Ay na, jak amo na niya timarik nam ini daytoy. Oh, anya ti ipadamag mo kanyak. Takas taon na adaras mo may ditoy. Ni Katrina nga ex mo. Apay ni Katrina? Nadisgrasya da kano iti asawa na. Anya? Juan, kat adada ka na iti ospital. Diyos ko. Tarabahin niyo kumaida iti asawa na. Ay, doktor. Ay, doktor. Ay, sa dino ti ay nagiti agasawa na disgrasya. Ay, kumusta anti ka sa saada? Kapinanuyo ka di dagiti na disgrasya na tata. Ay, anak mi jay babae, doktor. Kumusta dan? Natay ti may sa kadakwad. Ket addan iti morgue. Anya? Saan? Ay, doktor. Sino tinatay ka na kwada? Sumbatan niyo kumati sa lunsod ti asawa, doktor. Jay lakay tata, nana. Anya? No kay kasta, may sa nabulsak ti babae. Ta namaramaran iti riduma ti windshield dagiti matana. Ken maputod pa iti may sasaka na. Diyos ko. Diyos ko. Oh. Apay ang nagawid ka pa lang diti balay, ha? Katrina? Pamela, Awanan ni Papang. Awanan ti karbungan nga dyan dito eh. Awanan sublian. Kan saan ko maanapasamak dayjay no saan agapukin ka? anya? Pumano kan? Kan saan mo namnamaan ti tawid mo? Tawan na pulos, tinaipanagan ken ni Papang akinabak nang na. Iso nga awanan ti karbungan pa'y nga agyan dito eh. Panaw! Nagkasar kami kan Manolo. Nagkasar kayo nga agpaiso. Ngam kasi itinakunak. Awan karbungan nga uri sinti mo kadagitisan ni Kuana tadagijay kat pundar da pay lang iti day de mama. Saan? Sige kakadwa. Burasin nyo lata amin dagiti mabalina na may lako. Sige. Ang anadan nyo
Tapno sana matiltal kan madadal dagiti busal. Jumel, nakadado man ang tiburburasan niya. One sweetheart. Ta adong amin ti order. Wow. Aywan kayam. Ada sa nga ilim. Sa nga ini. Wan. Sino? Ada ija kalapaw mo. Nagbati ijay. Sino? Ni Katrina. Pinagtalaw na kita anak ni Don Manolo ija balayda. Panawan kayo pa ya, kini Katrina. Mapana kiti anti mawat patakder abalay tanto. O sige, aganad ka, sweetheart. Pakawanan ako, Jumel. Saan ko natarigagayan ay panakasilpo ti relasyon ta. Ngamit di. Ang kinawag iti pamakawan. Tabarang luwagan tirinda. Katrina. Sana ko na may kari. Kangunaan ti amin. Awata ka na ito tinusag. Gapo itinalabas sa panag-ambisyon ko. Abubak nang babagkan Manolo. Nana. Tata. Apay akas titigasan ko. Apay nagsangga sa takunay. Saludsodam tabagim do apay. Ay, sigaw. No saan na alinabsan tinagambisyon to'y anak ta bakit. Ay, Adayo kumaapasaran na amin dagitaw. Mabalin ado sampay kini apo Diyos dagitaw ita. Anapasamak kan. Gapot pa ng talikod mo. Itinadarisay nga ayat ni Jumel kan ka. Ita, nagasgasat ni Jela. Taiso tinakaibaw ingan tinapudnaw nga ayat na. Nagbabawi ako dahil, tatang. Nagbabawi analadawan. Ita, sikan tinagbanag ang nakakaasi. Naidap tilawag dagiti matam. Malaksid amay sa kapayan apilay, anak kao. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama amay panggapken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. Noong magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.